Ja dneska, počkajte, dneska vám tu idem ukázať konečne salto, ste sa toho konečne dočkali, idem na to, takto, vidíte ma, dúfam, že hej, tak pozerajte sa, ja vám tu teraz ukážem to salto, pozerajte, počkajte, OK, počkajte, musím to... Takto. Dobre, no tak dúfam, že sa vám to páčilo a idem ešte niečo vám priniesť. Super! No a toto video vlastne je také parkourové, hej, také... Idem ešte vybehnúť hore. OK. Takže dneska by to už bolo všetko, tak zatím ahojte, čaute, papa.